بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربري رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل. من الله එකදාංග අලුතකුන්න එබැහි අලුතකුන් තෙරෙන් උරදුණු මිස්තකුන්න නරකගේ අලිෆානුග අදාබ් දෙවණකම ඊමාම් වූ එමිහුන අදාබ් දෙවමුග අග්ලාලා අල් අන්කාලා السلاسل لون එමිහුන අදාබ් දෙවණකම والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم ادي نركاගේ අලිෆාන් එමිහුන්ගේ හෂිතෙරේගය ادي එමිහුන්ගේ මතින්නා ادي එමිහුන්ගේ තිරිම්වස් වශාලීෆා වානකම وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله. أي قلنا بكم فرقات أو ترين جهمية ميه كمغاوا هشام الفوطي بنفا بس إنما يعذب الله عند النار الله سبحانه وتعالى عذاب دبني نركاගේ කෑරිගේ නරකයකුන් නුනේ මේ බහන් හුරි රද්දක ආද මේ බාබුගා අල්-ඉමාම් අල්-බර්බාරි රහිමහුල්ලාහ මේ ගෙනවනේ නරකගේ අදාබුගේ වාහක আদি උරදුණු මිස්තකුන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නරකගේ අදාබු දෙවණකම ඊමාම් වුන් ඒ යහුදු සුන්නති වල් ජමාඅතිගේ අකීදාගේ තරෙන් හිමනේ කමෙක්කන් බයන් කොද්දෙවු আদি ගල්ලනේ වගම්ගේ ෆිරුගාතව තරෙන් අහුදු සුන්නති වල් ජමාඅතිගේ අකීදා ඛිලාෆි මිසුන් තරෙන් බය මියුම් බුනෝලේ බහෙම්මි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අසාබ් දෙවණි නරකගේ කාරිගේ නරකගේ තරයකුනුනේ නරකන්නේ අසාබ් දෙවණිකම් නරකගේ ගාතුගේ මේ බහංගුරි රද්දකමුගා අල්-ඉමාම් අල්-බර්බාරි රහිමහුල්ලාහ යදාවනි අදි මිගමකේ කුර්ආන සුන්නතුන් සාබිතුකම නරක වන්ත වෙරි නරක ලැබේ හිඳු එමිහුන්ගේ වශාලේෆා වගතුගා නරකගේ අලිෆාම් වාණේකමකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කොද්දවා අදි කීරිත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අංගවා වහී කුරබා ආයතුගා සාබිතුවා වාකතක එකතුම් බලාරුගා අල්-හජ් සූරතුගේ නවරණතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කුරබාවනි فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كافر ميهون دنّ එමිහුන්න නරකයේ ෆේරාමුන් එමිහුන්න ෆේරාන් දෙවෙන විවාක ඉස්වැදිය දරුස්තවගා සිංගජ ඒ කාෆර් වී අලුතකුන් දුනිය දූකුරා හඳුගා එමිහුන්න නරකයේ ෆේරාමු ෆේරාන් එන්දේ වෙන වාක නරකයගාව එමිහුන්න අල්ලාහ් තාලා මියාත මෙංගන කුත්තියත් ලහුම් සියාබුම් මින් නාර් අලිෆානුගේ ෆේරාන් තකෙන් එමිහුන්න තයාර කුරේෆා වාක يصب من فوق رؤوسهم الحميم එමියොන්ගේ බොමතින් حميم ඒ ගද කකි හුන්න හුණුකන් ගද ෆෙන් ඔස්සේනේ හුට්ටේ අල්ලාහ් තාලා අංගවන ඒ නරකවන්තරන එමියොන්ගේ බොමතින් නා එමියොන්ගේ ෆාතිර දරන එමියොන්ගේ වාශාගෙන් බාගතුගා නරකන් අදාබ් දෙවෙනකම් කුර්ආනු සාබිතෝගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අල්-අන්කබූත් සූරතුගේ ෆස්වනාතු වහී කුරබාෆවේ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ادواكي اورنگه متنا اورنگه فادشون اس عذاب اميهن جهن ادوه ويقول ادي اميهن ادوم بنبنت ذوقوا ما كنتم تعملون تيباميهم كونغولن كانتتاوگه راه تيباميهم دكش ادي بشكنه الله تعالى අලුතම තරම් උරදුණු මිහුන්ගේ නුබේ අමල් තවගේ නතිජාගේ ගොතුම් එමිහුන්න නරකයාගේ අසාබ් හග්වෙගෙන් මන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි එකදාංග අලුතකුන්න මිස්කාල් දර්රගේ මෙම්බරස් අනියා වෙරිවේ පොටි ගන්නවා ඉලානන්නු අද එකදාංගේ ذات ෆුලුගේ මච්චා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි අනියා වෙරිකන් නහි කුරම් වෆා අද මිස්තකුම් වෙස් එබ්බයකු අනෙබ්බයකන් අනියා වෙරිමු වනි හරාම් කුරම් වෆා එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකදාංග අලුතකුන් තරෙන් එබැමියුම් උරදුණු මිහුන්න
hagguwegenwa jaza narakaga devwa hinduga e narakaki hunuwadawegenwa alifanka mugaya vendenevi azabu narakaga devwane kaman iman wun ei ahlu sunnat wal jamaati ge aqida ge teden himene kamekkam bayan ko devuma al imam al barbahari rahimahullah mitaga nivaka gennawani mi taga fattamuge vidalu al aghlal narakaga alufanuga aghlal ege maneki emihun kastolu alwane elmane vidaluane annahu taghullu yadahu ila unuqihi wal i'adu billahi e narakawanda veringe attan emiyunge kanduraya la kastolu alwane bahaka ni duniyamati gaves miyaku kastolu alwa hinduga ena fahata bidelu nuata enaga defa a deata ekuga bidelu emi narakaga narakawanta verin emiyunge kanduraya ekuga emiyunge attilata atta kastolu elwene kama bayan kurave al aghlal ki e fadan kastolu elun kam ga elmeri vidalu mi Qur'an ga emiyunge na aghlal narakaga kastola adi hidilan emihun bandu kuravene kan angawa Allah taala al insan suratuga wahi kuraba fave inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira amaka shawarun timan raskalange kafaru emihun nattaka hilihila mitaga salasil gamane ki e silsilatun hilihila emihun tayyar kuraba wa aghlalan adi emihunge attan emihunge kanduraya kuga kastolu aluve hutte adi sa'ira ki narakage namekkamuga elmeni vidalu nota gadavegen ba hunu gada alifan emihun etaga tayyar kurefa vemi qur'anu alon kurin ishare kurifada sabitu egen ba mahakatake uredunu alunna Allah taala narakage adab devanaka ame gota mi al-imam al-barbahari ishare kuram di al-ankal ei narakaga azabu devve alatawe tereng echekkamuga almeri vidalu ekotun Qur'an ga al-muzammil suratu ga Allah taala wahi Qur'an inna ladaina ankalan wa jahima timan raskala ga suratu ga ankala adi jahim jahima ki naraka anta verin naraka galifa ankala ki eta ga azabu ga wattaru tawtereng ni emami hunnatta ga Allah taala azabu devwane kam bayan kurevum ehmema aghlala ankala sa'ira mi huriya kam kis naraka manta verinna unu alifana adi kastolu elovi adi emihunge bhashagenna emihunge bomatinna emihunge fatilota go dashungas alifanu adabu hurikan e ahlu sunnat wal jamaatu ge aqida ge tereng himene kame dengoti al imam al barbahari rahimahullah yafaga vidalwani wa'lam anna as-salata fariidat as-salata al-fariidati 5 salawatin dannashe fardu namataka ki fas namade fardu wegen wani fas namade la yuzadu fihinna wala yunqasu fi mawaqitiha egen namadaka ituru kurumen nuwe adi ege waguttakum e namadu fas kurumen nota uni kurumen ves nuwe wa fi safari rak'atani e namata daturumati ganama kurungoti derakwate illa al maghrib namadu fiyawa ade maghrib namada ki tinno kain namade enun fatis namadu fiyawa denhuri komme namada ki farul namad otere komme namada ki hatar ko namade en kamun nitaga e bayan ko dani fardu fas namad Allah taala fardu ko rabba fa waaka adi e fardu ta datur veriya daturmati ka qur'an hinduka pasuru ko kurumuge waaka maghrib namadu pasure nukurane maghrib namadu daturmati gas kuran jeni tinno kain namade ge gotuga faman qala aktharu min 5 faqad ibtada'a fardu fas namada vure itura fardu namade waakama bunamiha enaki bid'a veriya kene hadani bid'a ke la yaqbalu Allah shay'an minha illa li waqtiha migen evves namade Allah taala qabul nukuravvanete ege waqtuga menuvi namata ki wagutu kandalegen wagutuga moment tonge macha fardu kurevigen wa alukame illa an yakuna nisyanan fa innahu ma'dhurun yati biha idha dhakaraha ena handannetigen namade du kolle vijjanama emihakan udurve adena handan vihawakan e namadu kurum ena em hutte aw yakuna musafiran fayajma baina salatayn insha datur vere kamuga wanama ena ede kamuga wanama denama dekko jam'u kurum
enaya muddavegemme ade mitaga al-imam al-barbahari rahimahullah mi ishara kurawani fardu fas namadu ge macha fardu fas namadu Allah subhanahu wa ta'ala ummata fardu kurabi isra mi'raj ge rega pirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrata sidratul muntaha ya Allah ta'ala ge hazrata malaika bekalo ko skuttan nuaha kariya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada ginna mafauga mi ummata fansas namadu fardu kurabi adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam danna umuge matinge fansas namadu nui koddewa e fansas namadu ge darumaya tawabun uni kurabu men nati e fardu fas namadu kamuga lavve ehmima reka dualu mu'minu takunge macha fardu ge mani fas namadu e fansas namadu ge darumaya sawabe ga kulevige ma gotuga ade namadaki islam deenuge tambu namadaki deenuge emme asasi alukam namadu nukura mihaya deenuga evves nasiben nei namadu dukofi mihaya ki gastuga namadu alafi mihaya ki murtad wefawa mihe Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu gariun riwaye gembe ekadefan vidalwani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ko timan kale gfan odwe seme baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarku as-salati mihaya shirka kufra demedugawani namadu edume namadu dukollume ebai namadu dukolla kamugawa nama ena ge din dukolla fi ena ki mushrika ke nota ena ki kafir ke ame fadan Abdullah bin Burayda radiyallahu anhu gariun ekade gfanu ge bappa fulu gariun ekade fan riwa kurwa fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa kamga innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara ahar manna ebami hunna demedugawa ahudaki namade mitaga ebami hunna mishara kurawani غير مسلم مسلم نون هن امنا مسلمنا demedugawa tafadaki namad faman tarakaha faqad kafara namadu alafi miha namadu dukolla fi miha enaki kafar wajje mekam kashaware din dukolla fi mekam kashaware mitaga alonama fahan kollam benwani alonamage mujtamaaga muslimun nankiya adi islam dina tima nisbah kama qabul kura eta bayakabati bi namadu nukura eggotaka namadu nukura mi emima aloname mibassan adwa hindu emi hunna hame ves me hadis fulutawge maana ves kiyadi namada bar velum waram memo namadu nukura miha dinu geden ehen evves nasiben nei qiyamet doga Allah subhanahu wa taala emme furtama hisab ballawani namadu ena namadun faseje kam gawana mehen alukan efadan hisab bellen ena namadun Allah taala ena galukan qabul nukurabba fi namanota ena ge namadun ena fas nuwe nama ehem alukan ena ge ege evves fadan ena kanne en kamga bihindu emme furtama ada kuran oin alukamaki namadu ibn Abbas radiyallahu anhu ma gariun riwaye kemme anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman Mu'adh gefanu radiyallahu anhu Yamana dina gowale bumba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaman kare Mu'adh gefanu fanuba bihinduga Mu'adh radiyallahu anhu hadis kuravi innaka taqdumu ala qaumin ahli kitabin kale gefanu tiya wada gannawani ahudu kitabinge qawmegge ahudu kitabinge bayge tereshe fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullahi azza wa jal emme furtakma kamaka Allah taala ngalukan kuruma goalawashe tawhiduge kalimaya goalawashe faiza arafu Allah ebamin Allah taala ya iman be ekawanda kofi kamugana fa akhbiruhum أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم أميهم الله تعالى كمان كمان إيمان بجنا مدين أميهم خبركم أنجوا دفانشة أميهم رياكا دوالهم فرض كتوكا فس نما الله تعالى أميهم كمتشا كندالو بافا واكا أميهم ميجا مسنجي كندني فرض فس نما دو واكما أي فرض فس نما دو كان قبول كرومي عقيدة كباب كتيرين هم لكم كم mitaga alonu fa kollam benum farga alon mangetere memajiga hazirati bebi akhun itangara pan farud fasnama da meduga den inkar qur'ani kom bange
ade gellani megen vi firgata guteren bay mihun min amadan iturukom miyadu sefada fikurta muslimun getere nisbava mihun getere ga bohri egotun mi zamanu gaves nabi kama dawa kura bay mihunna ade emihunna tabawa mihun ve sebole egetere ga dive getere mes madu bayku siriyatu ganames mi zamanu gaves tirita rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauga rasulun tibene kama e dogu nuata e nuba agida ge macca lebifati ba kuti ebatibi ade egataran bayamihum bunawle namadu ibrahim alayhi salam ge zamanu ga namadu kore gotare e hendunu derakwai irose gadega kura derakate heme janama aqida ge teren fardu fasnamadu wakaman iman vu e ahlu sunnat wal jamaati ge aqida kam bayan kurum waram mui miyadu mi zamana bes mi aqida alonne rakateri kama ko bayan kodde kam ga wanam fardu fasnamada ki ei islam dinu ga kanali fawa oi goikkan eyan iturwes nu kurevena kan adi uni nu kurevena kam iman manjeru mitaga alonu kurin dannawam diyei muad radiyallahu anhu yamana fonuwe vihinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman karage mistakunna muad ge wan dina gwadum ga amal kuramvi go bayan koddebamu vidalwani hadis ko rabani emme furdama kamaka Allah taala ekkamatakan imamuma gwadam washe ekaman emihum imam veje kamuga wanama den emihum reyaka duadu fasnamadu ada kuran jeheka emihunna bayan kodde washe ade awrabin etara miyaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariya as rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam dinu ge asas ka mehe gotun sual kuri ehindo ena dennevi e muhammad hama kasharun allah taala kaderfanu rasul kamagen fonuvevi hiye ehindo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ade he dennevumun emiya sual kuri allah taala wani leka duadu fas namadu fardu kurabba fa hiye ehindo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayake anaka hadis kuravumun emiya ku sual kurabani timanna ge macha fardu fas namadu fiya fardu wegen wa namadu ituru namade ve heye ehindo hadis kurabani nunake tiba sunne namade kurun fiya den fardu namade nuwe den anakaves ena sual kurani Allah subhanahu wa ta'ala ham amur kurabma fe wani mi masaruga rode ifuma ishara kurani ramadan ma ehindo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayake hadis kurabumu ena sual kurani timanna mi ramadan ma ge fardu roda fiwa ituru fardu roda gifon eben heye ehindo hadis kurani nuna ke tiba sunna roda nuifa ka mugawanama ituru fardu roda tifa hifuma kanwe engos islam dinu ge rukunta bayan ko devani emme ma so hadis ultakun evs khilafen ne gotuga sabito gembe fardu fasnamadu ei mi ummatan Allah subhanahu wa ta'ala leka duadu fardu kurabah minbaruka adi alanu kurin ishara kuri fadan namata ki vagutu kandali gemba gotuga adan kuruman Allah taala alanu mege macha kandalu bafa alukame ekanange wahi kuran inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta hama kashawarun namadaki vagutu kandali gemba gotuga ada kuruba fardu vegemba alukameke inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta mita kitaban ne basulga mane ki fardu vegembun mawquta e basulga mane ki vagutu kandali gem vagutu gaimima waki vagutega ada kuruma Allah taala kandalu wafawa namata kemmi miyaku diriulum ke kantattawga ena yaki kamiyabu miyaka wan beenu nama ena islam dinum filamul libi eberen hasil kurumbi evs miyaku kamiyabi haka nuwevene enage diriulum ge kantatta vagutta kan intizam ko gemmenuwi alonmage diriulum ge hayata balafinama alonmage darin school gendum ga waki vagutta ke wazifa ada kurum ga wagi vagutta ke engos diriulum ge amo diriulum ge huriya kamasmiri waki vagutta ka kuram kandelifa itan eri duwa ku school gossa itan eri duwa ku school nugendana ma darifulu ge taalim furihama ka rangalaka nudane ame fadem wazifa vesoti
තිමා හිතු එරි ගඩියකු වසීෆාය ගොස්ගෙන් ඒ වසීෆායකු තිමායක දෙමිය නූර වෙන නොත ඒ වසීෆාය කාමියාබෙන් නුවානේ ව්‍යාපාරි කුරාමිය කොස් එන හිතන් එරි දුවාකු ෆිහාර හුල්වාෆා එන බේනුම් ගඩියකු ෆිහාර හුල්වාෆා බේනුම් ගඩියකු ෆිහාර බන්දු කුරා කම ගාවනම ඒ ෆිහාරෙන් ව්‍යාපාරි කුරා එවස් බයක එනගේ කාරේ ව්‍යාපාරි කුරා කන්නන්න එමුණක ෆසයස්මා අමෙ ෆදා මෙති ඉස්ලාම් දීනුගා එම්මෙ මුහිම් අලොකන් අලොන්මෙන්න දේ ෆිදාවලකි වකි වගුත්තයෙක්ගා එකංකං කුරංග වගුතුගා මසෙක්කේ කොක්ගෙන් මෙනුවි අලොන්මෙන්න කාමියාබෙන් එක්ක එහෙම වීම ෆර්දු ෆස්නමාද බදාෆි කමුගා වානම රයකා දුආලුගා තිමාය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුත්තම් වුම ෆර්දු අලොකමගේ ගොතුගා කණ්ඩාලුගා ෆස් ෆාර මෙති ඒ දිරියුලමුගේ මේ සර්විස් ගඩියක් තර ගන්න එම්මෙ මුහිම්මු වගුත්තා හෙන්දුනු ෆතිහා හේලුමකි කාමියාබිගේ තලුදඬි කාමියාබිගේ සිරු නියුම්මතුගා හෙන්දුනු ෆතිහා කුරවේ කංකමුගා අල්ලාහ් තාලා බරකා ලබාෆා වකමුගා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මන හදීස් කුරවෆ එහෙම වීම එම්මෙ ෆුර්තම කමක ෆතිහුගේ අලි විදුමා එක්ක ෆර්දු වගෙන් වා ෆතිස් නමාද හැම යකෝ දැන් හෙන්දුනු ෆතිහා දිරියුලමුගේ ආමු මසක්කතුගා කියවා කුජනම කියවමුගා වසීෆාගා අනුවත මසක්කතු ගෝලේ මෙන්නම මසක්කතුගා වගුත හේද කුර මුංගොස් එම්මෙ අවි බාරුවේ ගන්න වගුතකි ඒන අනකස් රාහතක බේනුවා වගුත එවගුතෝගා වුලූකෝ ඒනාය නෆ්සානී ගොතුන්න අදි රූහානී ගොතුන් වෙස් එලිබේ රාහතකි නමාදුකමා විදුෂක්කෙන්න හැම ෆදන් දුආදුගේ ಫಹುವಗುತು ಕೊಳಂ ಅಂಡೇರುಗ ಮೀಹಾಗೆ ವರುವದಿಕಮ ಲೊಡುಕಂ ಫಿಲ್ವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಅನಕ ಸೂದೂಕೊ ನಮಾದು ಕುರಾನವ ಅಸುರು ನಮಾದಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾ ನಮಾದು ಅದಿ ಮೆದು ನಮಾದು ಕಮುಗ ಸಿಲ್ಲನೆ ವಿದಾಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲ ಕುರಾನ್ ಗ ವಹಿ ಕುರಾನ್ ತಿಯಬಾಮ ನಮಾದು ತಕ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಭಾಷ ಅದಿ ಮೆದು ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಭಾಷ ಅಲ್ಮೆನ ವಿದಾಳುನೆ ಅಸುರು ನಮಾದೆ ಎಮೆದು ನಮಾದಕಿ ಹಮೆ ಫದನ್ ರೇಗಂಡು ಇರೋಸಿಗೆ ಅನ್ನ ವಗುತು ಕುರಾನ್ ನಮಾದು ಅದಿ ನಿದುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂ ಐಶಾ ನಮಾದುಗೆ ವಗುತು ಮೆನನೆ ಐಶಾ ನಮಾದ ಫಹು ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿದಿಕುರಮು ನವಸ್ಕುರಪ್ಪ ಆಯ್ದ ದಿರುಳುಗ ಅಬಿನ್ನಾಯಕುಗ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರಮುಗ ಮೆನುವಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಶಾ ನಮಾದ ಫಹು ಹೇಲ್ ಫುಲ್ ಲಫ್ರಾನ್ ಹುನ್ನವ ದೆನ್ ದನು ನಮಾದು ಕುರಮುಮ ಎನು ನಮಾತಕ ದಂಬರ್ಗೆ ಮೆ ವಗುತು ಕದೆ ಫಾನು ಹೇದ ಕುರಮನ ಹೆಮಿಮ ಹಗಿಯತುಗ ಆಳೋನಮಗೆ ಜುವಾನುನ್ನ ಮಿಯದು ಮಗುದಕ್ಕ ದೆಂವಿ ಮಗಕೀಮಿ ಇಶಾ ನಮಾದು ಕೊಗ್ಗನ್ ನಿದುಮಾ ದಮುನವಾದ ತೆದುವುನ್ ನೋತ ಫತಿಸ್ನಮಾದ ತೆದುವುನ್ ನಮವಿಸ್ ಮಿನಿ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಮಗ ಕೇಕಮ್ಮಕು ಮೇದು ಅಳನ್ಮಗೆ ತೆರೆ ಸಮಯ ವಬಾಯಕಿ ಇಶಾನಮಾದು ಕಗೆ ನಿದಂ ಒಳೆ ಮಿಹಕ ಬೆಸ್ ಫಸಿಯಕಮ ಕಂಡು ಮುರಿಯಾಮೆಗೆ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ತರತೀಬೆ ಫೋನ್ನ ಗೊತ್ತು ಇಶಾನಮಾದು ಫಹಂವೆಸ್ ಅದೇತ ಜಲ್ಸಾತಕ ಎತ ಮಸಕ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ರಾವ್ಯಾಗೆ ನೋಡಿ ದಿರಿಯೊಳಂಗ ಹಮೆಯಂಗ ಅಳನ್ಮನ್ನ ಗೆಂದೆವೇನೆ ಗೊತ್ತೆನ್ನೆ ಹೇಮಿ ಮಳೋಣಮಂಗ ಮೇವೆಗೆಂಬ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಎಗ್ಗೊತ್ತಂಗ ಅಳೋಣಮೆನ್ ದಿರಿ ಒಳೆ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಅಳೋಣ ಮೆನ್ನ ಎತ ಬ್ಯಾವರಿ ಒಬೆರತ್ತೇರಿ ಫಿಲಾಣು ತಕ ಲಿಬಿಗೆಂಗೆ ಬದೆ ನಿಯಾಕೊ ಅಳೋಣ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೆನೋ ನಲ್ ಇಮಾಮುಲ್ ಬರ್ಮಹಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಮಿವಾಕಾಗ ಇಶಾರೆ ಕುರವಾಫಿ ನಮಾದು ತ ದತುರು ವೆರಿಯಾಗೆ ನಮಾದುಗೆ ಮಚ್ಚ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ನಮಾದು ಜಮಉ ಕುರುಮ ನಮಾದು ಕಸ್ರು ಕುರುಮಗೆ ವಾಂಗ ಬರ ಗಿನ ಬೇಫುಳುಂ ಸುವಾಲ್ ಕುರವಾ ಎಂದುಗ ವಿದಾಳು ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊಂಗಳೆ ನಿಕಂ ವಿದಾಳು ದೆಪ ಬಲ್ಲವಾಶೆ ನಮಾದು ಜಮಉ ಕುರುಮಕಿ ಅದಿ ನಮಾದು ಕಸ್ರು ಕುರುಮಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕ ನಮಾದು ಜಮು ಕುರುಮಕಿ ದೆ ನಮಾದು ಎಕ್ಕೊ ಕುರುಂ ಎಗೊತುಂ ಎಕ್ಕು ರೆವೇನಿ ಶರುಯಿ ಗೊತುಂ ಕಂಡಳಿಪವ ನಮಾತ್ ಎಕ್ಕನೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ ಅಸುರು ನಮಾದು ಎವ್ವಗುತಕ್ಕ ಕುರುಮಕಿ ಜಮು ಕುರುಂ ಹೆಂವೀಮ ಮೆಂದುರು ನಮಾದು ಕೊಫ್ಫ ದೆನ್ ಅಸುರು ನಮಾದು ಕುರಾನಮ ಇಸ್ಕೊ ಜಮು ಕುರುಂ ಅಸುರು ನಮಾದುಗೆ ವಗುತ ಹಮೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದು ಲಸ್ಕೊಲ್ಲು ಮಫ್ಫೋಗ ಕುರಾನಮ ಫಸ್ಕೊ ಜಮು ಕುರುಂ ಹಮೆ ಗೊತಂ ಗೊತಿ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ಇಶಾ ನಮಾದು ಜಮು ಕುರುಂ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದು ಕೊಫ್ಫಾ ದೆನ್ ತೆದು ಇಶಾ ನಮಾದು ಕುರಾನಮ ಇಸ್ಕೊ ಜಮು ಕುರುಂ ಇಶಾ ನಮಾದುಗೆ ವಗುತಾ ಹಮೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದು ಲಸ್ಕೊಲ್ಲಾ ಫಾ ಕುರಾನಮ ei fasko jamu kurum minun gotaka jamu nukurevene ega maneki isha namada fatis namada jamu nukurevene fatis namada evvis namada ka jamu nukurevene fatis namadu laskolla fa menduru namadu gadiga kokenge jamu kurumennu maragi nafaran alonmenna defulum fatis namadu menduru namadu ge gadiga nota menduru namada fahuga nota hukura bada dad wastuga mifenna hukura namadu ge yusunnatu ge gotuga ei yusunnaten onna ves namadennu eba kure nota ukuru namaduge fahusunnatuga kure fatis namaduga mingani divengeterega aamuvegen aswani shafi madhab agota hunutu kiyum kamuga wati babenge fatis namaduge kure ekamaku fatis namada ki jammu kurevene namadennu
anaka fatis namadan nutedumunu mihaves en uzura kiyana helemunu ha wakakuru gastuga nutade onna mihakan uzuren nei amaves nuhelemunu mihaya ena helemunu wagutakum vi emme awaka emme furtamu kurakamaka wanjeni e namadu ada kuru namadu kurun nahi kuravigenwa wagutakevve namas fardu namadu kurun nahi vegenwa waguta nuwe misadaka nidifa miha helevigen wudukan hadagen dengas namadaram bale riru aramun diya kamugainama sena madukurumen neti enage fatis namadu ada kurenche nidifa haviru miha asuru namadu nukon obba helevuni ena wudukogen dengos namadaram beliruga iru osamun diya kamugainama sena maghrib nama duge korin furtamanu kurenje aisha namadu maaf kuraba furtan kurenje asuru namadu emima namadu duqalluma oti de sharuten de uzure ei niduma hadanetuma ni dekama kives tima gamilla nafsan olwa nudaka mugawanama sharui gotun gabul veiganga devuru nafsan olwa nudaya midannawani hadan netekaman hedigen hurun nota helebuni ma nuteduwe otun nidige raha waram miru komme miyakas nidikol waram aram timanna adves nuteduwe fe meti bunana me ene ke uzur verienno ene oti heleifa ene oti nuteduwa handan netife buna handan nattala falan da hemmuna kanegen enere handan netifa kamen nota nuun kamen names gastuga handan nattala finama ei boduwegen wa faafe namadu ege wagutum fasko namadu elumaki Anas bin Malik radhiyallahu anhu garun riwayen me qala nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabi man nasiya salatan aw nama anha miyaku namad kurang hadan nati nota namad wagutuga nidafa ekamuga wanama fa kaffaratuha an yusalliha idha dhakaraha ege kaffara yaki ena hadan wumun e wagutu e namad kurume adi ber riwayatu gave enun kaffara engekamakan nuwe ehmima namad nuko las lahun heleve be folokos namad nuko menduru namada hame laskolumaki ei huddwegen wakamen ena viemme waka fatis namadu kogen enage wazifa ya dunia vihen kankama ena kuriya danje denga me ko namadu asuru kuran huddwegen wani ama ekani datur verina namadu asuru kurumaki hataru rakwen namadu derakata kurukollu hataru rakwen namadu ekani derakata kurukolleveni ehme mitagal imam al barbahari rahimahullah vidalwani wa fi safari rak'atani illa al maghrib taturu matiga wani derakate maghrib namadu fiyawa ehmima daturu matiga ya hazir we rashuga gaambe hunna miha yabs maghrib namadu hada kuran jenitin rakwatum maghrib namadu derakata gasura nukura vene daturu veriyabs hame egota fatis namadu jam'u evs gasura evs nukura vene fatis namadu ege wagutuga ada kurun ena ngan gotaki daturu veriyabs adi enum miha evs minun gotakun namadu ege wagutum faskulawmaki ei boduwegen wa faafe namadu eggotakan nukurumaki murutatuwegen miya dinum beruwa dane kame dinum beruwe fawa miyaku maruvies enage macha kashnamadu kurume adi ena muslimunna ekuga waludume evs nei namadu eggotakan nukura miyaku ena namadu nukura baaveriya firimiya ves abimiya ko diri ulumaki ves ena visnaden je kame ei muslim no gairu muslim ka ko kavene ko muslim firiyana ka ves amena ka ves nole vena muslim firiyana na Allah taala huda de bana ahlu kitabin etane angenu na kan ko ekama ko murtad fa hori miya ka kavene no kurave ehme ma namadaki nenu gatambo namadaki emme boda samal wambi kanka namadaki emme furtama Allah taala hisabu ballawa aluka namadu qabul nukurabda fi nama den ehen ente salukame enage kiben Allah taala qabul nukurabwane den efoga al imam al barbahari rahimahullah ishara kurabani zakatu gemaga kirit quran ga namada ekuga zakatu gemaga Allah taala eta tanegga mani wahi kurabafa al imam al barbahari rahimahullah taala bidalwani waz zakatu min al dhahabi wal fiddati wat tamri والحبوب والدواب زكاة واجب وجم برن رهنا غواما ميوايا أدي جنوار تكون إبهي نعم صوفي قترن على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فوافدان فإن قسمها فجائز
وإن أعطاها الإمام فجائز إميا أميليا مدل زكاة أدا كرم جائز وكم به أدي مدل زكاة verimiya aya ada kurum ves jaiz wegen be mitaga ema furtama kama galon balalani fardu wegen wa zakat begen dani debeka ei fitru zakata den meti mudaluge bavet takun nege zakat fitru zakata ki ei mi de zakata ki mi fardu zakat mi islam deenuge namada foga den wen emme asasi rukun fitru zakata ki ramadan mas nimuma guligen shawwal ma ge handu beduma guligen neren zakat uladana wegen wa komme muslimege kiben uda bodu angen firen uriha emmenge macha wajib wegen be ei ramadan ma ge erege keum kottu libifa baki echen guri miya emme ma almene vidalan uladana wegen ba miya komme miya kus mudaverinna adi mudaveri no mihum ves enaka ava baki unna war fudun teri komme miya ko fitru zakat ada kurum huri den eko mitaga al-imam al-barbari rahimahullah mi ishara kurani mudal zakatu ge baataka egotum mudal zakat himanani nagandu hataru bayaka emme furtan baki ran rihi ge zakat ran risa qiyas kureveni fasa eni fasa ki fasa ge asla ki ran nuata rihi komme baamatek ge bes naqudu fasa ege aslu ranun nuata rihin mi minaleve nota mi bardam baru kureve echengei naqudu fasa ke hemme fasa ge zakat nuata ranri ge zakata ki ei hama ekame dengoti naam sufi ge zakat naam sufi ki bakariya geriya jamadu bakarinna gerinna jamadum zakat nerendi minbaruta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani bayan kurawwafa emma miga islam deenuga hisaba adi iqtisaduge baata war tanavas ko gur bayan kore rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du zamanati ekalefan duniya ga heda kore vi zamanati fagirukan amu efawa liyankiyan neguma adi ilmu nuhanu amunge meduga madu efawa zaman efada zamana ga miha furihama shariate allah subhanahu wa taala ga hazratun nanubi ekadege fan amille mufaddan genmene viskoten nonna mutaduge zakatuge tere mihimene geri bakari mi jamaduge zakata balaruga adadu hamko zakat nerumuga adadu taka adi janawaruge umru furata vani varat furihame dinuga kandali bayam befa egotun salis bakarin bakari nerum fas jamadun bakari nerun nota engos furihame bakari ge nisab jamaduge nisab gerige nisab bayan kurabwafa umun halan kurin dene fada iqtisadi furiyama warugada nizam dinuga ekkan engigende hame eko goama mewa ge zakata kibes dinuga kandalu wafa zakata goama mewa mi wakivegen dani goama ki ei keumuge magandu asas ke gotuga rakka kureve mi alonu eke ottaru kuri mewa ane kana geteren himena takati andu hakuru goam geteren barodiya hima godana adi godam bese geteren himene gendeba denga me gota viafari mudalun neke zakat komme baamatage mudal ekkamuga vinames e mudalaki egen viafari kuruma vikkan kandala furi baavettake ekkamuga wanama e baavettakun egen salis back of ebba zakata nerenje e mema mi zakatuge mi huriya bawataki mi fardu zakat emiyege atuga zakatuge nisabu hamave aharen hamave janama e zakatun hagwegen wa minbaru ada kurumaki enage macha fardu wegen wa kame mudal zakat ada nukurumuge nubakan warab bodwegen be ade efata mihen uri azabu kiritu Quran gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga wani bayan kurawafa Allah subhanahu wa taala Tauba suratu ge 37 ayatu ga 31 ayatu ga wahy kurawani walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim mi ayatu ge mane ki dannare rana ri khazana ko Allah ge maga etakatin heda nukot tibe mihun fahe vendene vi azab horikamuge khabar kadege fana eurena devwash
mitaga ran rihi khazana kofa behettu me bunave boga manaki ege fardu wegen ba zakan ada anuko forwa fa behettu Allah Ta'ala wahi kurawani yawma yuhma alayha fi nari jahannam etaketi dom kuravi hunu kuravi naraka galifanun etaketi hunu kuravi fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum eorange arikashitaka eorange kota fettaka burikashita e taketin e ran rihin emihun rakka kon ulunu taketin edu emihun nan azabu devvene adi bunevene hada ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun mi tiabamiun ga nafsu takat tiabamiun kanzu ko rakka ko fahuri takecce tiabamiun ekkuri mudaluge egen haggu adanu ko vi kamattaka ege azabuge rah dekeshe ehmema mudalu zakatun mudalun zakan nerumaki fardu wegen wa zakan e zakan ada nukurumaki bodu wegen wa faafen guri kame adi zakatuge wahakan baladaruga zakatuge mane kives e tohir kodinuma ituruma ginawuma ehme Allah Taala kiritu Quran ga wahi kurabba fawani Allah Taala zakatuge sababu muda tohir kodwa gina kurabba adi riba ge sababu muda nikamete kurabba madu kurabba uni kurabba emma zakat nudakkumaki waran birweri kame name yako zakat ada kuramvi farata zakat demvi mihunaki kirit Quran ga Allah Taala kandalu wafa abba mihun egotun tauba suratuge first class wana ayatu ga Allah Taala wani zakatuge mudalun devene mihunge bayan kurawfa egadan wahi kurawani innama sadaqatu lil fuqara wal masakin mitaga sadaqata mi wahi kurani fardu zakata fardu zakan ada kurum wani faqirun nara miskinun nasha wal amilina alaiha e muda e zakan negumuga ule muwazzafun nadde ujurege gotugaya wal muallafati qulubuhum ebamiyun alang islamamiyun ge hittan ekwari kurumataka ya wafir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil alum niniwan kurumasha Allah ge mawga hangurama kuramiyun nasha darani verin nasha datur veringe tereng haluga jehifawa miyun nasha emma mi mudalu zakatun ada kurevene mihunaki timage amille hisab banata adi esge zakatuge aharu hamave nisab hamave janama e mudaluge 40 bako febbe zakatan nerumaki amille kuram wajib kame adi veriya nota qawmun kandalifawa muassasayan e zakan ada kuri kamugave name sei hudda wegen wakame alon mita dannawadam beenum wani fardu mialukamaki namada vidigan kirit Quran ga emme ginan Allah Taala ishare kuraba wahi kuraba aluka nemi ma zakat nuneri e farwa kuda kurum gastuga zakat nuneri du nukolla namave sandanati kanno talanuda note kan nuwegen du kollum avvis alon men rakkatir wanjeva muda tahiruma adi muda iturum ge sababekka mugave zakat den ade migota zakat dinumaki ahlu sunnati wal jamaati ge aqida ge teren himene baikka muga الإمام البربهاري رحمه الله نشارة قرآن إن شاء الله ميانا هفتا غاس مفتو گهم فيلا ولك أكوغا بدل كلهم گهم ميدوغا وكويدانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.